ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى na iya riwayatku mailuna napang Allah Ta'ala panasay hakiki tungat-tungan naturya masenge naniya patalay tubo malabbi na lolo nyawana nasabat tapa tungat-tungan narito napalele ni pang Allah Ta'ala lauri onrong naradakye iya narito parimana malabdi na pangulut na amina dapat tentu nirito pang Allah Ta'ala pangulut na amina mancaji indo nito ripile narito wanudiya bis samawati wal ardi mi'amlinga li anwaring dzatiyah wasaba kullu sabbin li hububi nasimi siba nari angobiran nari langi enen niyari tanai nasabari tampuk na torya masinge na marodani na tungkat tau marodani na karana cap barun na angin ajajingan na torya masinge wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadmiha minan nabati hulalan sundusiyah wa aina'atit thimaru adna asyajaru lil jani jana nari papakaina tanaye nasabat tanat-tanam maddu paru-parrimun ripurana natujutika maita nama tasak manatona buah-buah narokok na ajuk kajung ngeritum mailo empu tengi guana wanatakat bi'amlihi kullu dabatin li quraishin bifisahil alsunil arabiyyah وقرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه namatik tona nasabari tampuna torya masenge olok-olok na arakura isae nasabalila mapase si bawa bahasa Arab natapanyunyo manatona kadera rajana kapere namarutum manatona barangalana menandro watabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawab wal bahriyah wahtasatil awalim minas sururi kasahumayyah nasi cak diorio ngamanatona olok-olok angka eri tomporok kasonan niari laburak kaso nasaudakka manatona alange napakua asam kunin nawangen namuka ritampuna torya masenge wabusyiratil jinnu bizlali zamanihi wantakatil kanganatu waraibatir ruhbaniyah walahija bikhabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi nari pacat dioriotona jinge nasaba acawekan nana wattu ajajingan na torya masenge nenni alesanni mosona san robotoe nama selam manatona tau mulai ilalan narahibe
Napada nabirit tato ni toko padi senengi acawe kena aja jingen naturya masingi wa utiyat ummuhu fil manami faqila lana innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه Nari poleina indokna torya masengeri lalepatin roh Nari beritai yang makkedai Majappu ko amina mutampu inga pangulun nasinina alangi Nani atau kaminam malabdi Asengi hari tu Muhammad Nare kamu jajiani Karena majapun nari tu mati pinari poji padimun rinna Atirillahumma qabarahul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه